بحث یکود بیشن همی جورت پنجشیر به همی جورت و بعد 2019 هاتی نه تو مارکرن الهمی یکود بیشن نوع پنجشیر الدهوكه والهمی اداریات الدهوكه سنتر الدهوكه همی جورت سرطان يعني پنجشیر 2019 عقد بیشن جمارا وان 1310 بون شوان 1310 ها 595 ظلام بون و 715 آفرت بون براوردی 2020 700 کس بون يعني رجاء جمارة گرک هاد بخاره 2020 اوش احتمالا يعني مثلا كورونا كاتكري هبن وبزحمتي هات بتونا خلقي واحتمال حتى تو مارجي نوصى مثلا جهشنا اويدي وكما ما جا پیدای 2020 700 کس بون شوان 358 ظلام بون و 342 افراد بون خدمت گزاری هاتی کرن بو همیا يعني مثلا چند هاتینا خوشخانه چند خدمت ورگرتیا چند درمان ورگرتینا چند دیفچون بو هاتینا کرن السال 2019 17792 کس بون والسال 2020 14504 کس بون حكمروا برخادة كيش شوام يعني جمارة كيش جورة بنجشير بتربول بان هردو صالة دبين انه يكد بيجن رقم ايك نخوشيت خينه بون ويت جهاز الانفاوي او جي 2019 222 كاس بون و 2020 صاد وسهو دو كاس بون